Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu aming papagayam. Inta ibasa ti Salmo 145, versikulo 9. Naimbag ti Apo iti tunggal maysa, kat nadungo kadagiti amin a pinaraswana. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Onya, nakalaba kayon? Uwan, auntie. Uwan, auntie. Ala, ingkayon ije bangkag. Taingkay agdalos iti ruot ijay. Kan agsibog kayon to inton malam. Auntie, mabisina kon. Mangan kami kumapay. Uwan nga rod, auntie. Mabisinak mo tan. Ay ingkayon! Nagadukit din arason nyo aya. Agtrabaho kayo pa'y sakbay amangan kayo. Auntie, Ala, ingkayon ije bangkag. Katkalpasan ama kagaik kayo. Agsibog kayo. Apong Edna, adda ka diin na puy mo dito kalapaw mo? Wow, naapok. Ada. Mabisin kami ngamin, apong Edna. Imbagamit ko ni Auntie Helen amangan kami kumapay. Sakbay nga umay kami dito'y bangkag. Ngam di namot kayat. Ay, anyan. Anyan ti ugali ti ikit yaw. Kasla di na kay kaanakan iti trato na kada kayaw. Apong, Ala, kayo latta di ta kalapaw, apok. Adain na po idita. Kan ada sidaan anatang. Nang purusak iti mulak anatang. Kat ison ti linutok. Agyaman kami unay, apong. Auntie Helen, apay ngay asaan kami nga agenrol. Kaya't may kumati agadal. Agadal kami kuma, auntie. Saanan? Tumulong kayo ket di iti trabaho ijay talon kan dito'y balay. Auntie, Agadal kami kuma, auntie. Saan kunakmat? Di kay agpilit. Awanan bain ngamin dagiti dadakkelyo. Tano adda kumapanunot da. Saan da kayo apinanawan latan? auntie. Iso asaan ang mabalin abas tamang mangan kayo latan dito'y balay. No addaman pagadalan mi kinilakay ko. Awan sa bali, no de dagiti anak mi. Kaasi kayo mat ngagkabsat. No kayat siya, umay kayon dito'y balay ko. Total katag may saak. Tapag titinulungan tayo, ti panagiskwela yaw. Apong Edna? No siya, kayat ko, apong. Saan abalay? Taagkid dawak to iti tulong kadagiti kakadwa ijay simbaan. Tabareng makatulong da kada kayaw, iti panagadalyaw, apok. Agyaman kami, Apong Edna. Saan da kayo akab-kabagyan? Ngam nasayaat kayo kada kami. Iso nga imaya, taumay ko ipakada da di na kan Felina, Helen. Ngamen, kayat dati agnaud iji balay ko. Kat kayat kumot tagmay sa aklakat nga road. Kat pagtitinulungan may ti panagadalda. Anya, naglalay nga mon abakat. Sikakit din ti agnumar kadagiti kakaanakak. Kaya't may tiagnad ijibalan ni Apong Edna, auntie. Pangaasim tay tulok mon, auntie. Saan ang mabalin? No di mo kayat. Agtalaw kami laangan kan ni Felina. Helen, bay amon taagnaud iji balay ko dagiti kakaanakam. Takayat da ngamin ti agadal. Iso ati makunak, kat pagtitinulungan may ti panagaadalda. Agraraman kamat abakat. Ako namlan adda ka ba ulam? Intan, Felina. Alangan tandag iti bado ta. Ta sumurot ta ka ni Apong Edna. Uwan di na, intan. Sige! Padasan yung aramidan day tatamakita yo. Naulpit ka kadagiti kakaanakam, Helen. Kat napanagnagak dayta. Palubosam idan nga umaidjay balay ko. Anya?
Ay na, nagmayat dito ayan mo, Apong Edna. Wan ngagpayso. Sakit. Naglawa pa'y gayam ti mabalin amulaan itinatang dito'y ayan mo, apong. Wana pok. Ngam iji bangkag ti ipang pangrunak nga asikaswan. Ngamin, no jak asikaswan. Amangan no agawon ti sabalay. Tulungan da ka nga agmula-mula, Apong. Kat, makitagad kami. Tapno makatulong kami kada kayo, apong. Ala, aramiden nyo ti amoy yung nasaya at para kada kayo. Basta lakit day, nasaya at nga aramid. Isuda ka di ti ibagbagam kanya, nga na Edna. Wan, Don Walter. Bareng ada ipaaramid yung kadakwada. Amabalinda pagswelduan. Uray aglaba, sir. Kabailan mi. Ay, uwan, sir. Kasta ka di. O sige, orayan tayo ni misis ko, tayo suti kasari tayo. At dalabit na pan na ginatang. Pagyamanan minukasta, Don Walter. Katno kaskasano, entayo ija palay kalpasan ti misa. Iti kasta, makapasyar kayo mat ijay. Imayak, Helen. Taumay ko ipakaamukan ka. Nga awan tinasken a pagdanagam kadadina kan Filina. Gapo taagis eskwela dan. Ken nagagatdangag trabaho, tapno laeng ada aramaten da iji pagadalan da. Anya? Ken maysa naasi ti Diyos kadakwada. Nga bain na addalat ti agayab kadakwada nga aglaba. Wano agdalos iti balay, katangdanan da ida. Iso nga addalat ta maurnong da para iti panagiskwela da. Ay, Karbengan da ti agiskwela. Kat saan arumba nga ipaidam da ita kadakwada. Basta lakit di sidadaan da kumanga agiskwela. ala, bay aklataydan. Awan bibiyang ko kadakwadan. Agbalin ka kumaana saya at nga anti kadakwada, Helen. Sika, tinagkamangan da. Gapo tanam namaan da asika ti makatulong kadakwada. Ngam sika mat gayam ti ad-adda amang parigat kadakwada. Anya? Ammo kami dagiti ar-aramidam. Tauray kumaagtab trabaho da itinadagsan. Basta saan mo kumamat ida abisinan. Anya? Saan kan nga aglibak, Helen? Dikit di panunutom ita, kat agbalbaliw kan. Agbalin ka kumaan na saya at kadakwada, takaan na kamida. Rombang kumaasika nga antida, ti mangibatag kadakwada. Kaasi kayo mat ngarot nga agkabsat no kasta. Tagpadan dagiti dadakkel yung adan iti sabali a pamilya. Nagsinada. Kat addaan-dan iti kabukbukudan a pamilya, sir. Pinaybayan da kamin. Ngam, san abale? Tinapatag, kat nasalun at kami latakan ni Dina. Iti kasta, makapagtrabaho kami. Kat makaiskwela kami, pay. Nanakom kayong agkabsat. Ala, di kay agdanag, Dina, Felina. Tanako na ni bakit ko, ada kamin ti makaamoy ti panagadalyo. Ha? Wen, katagyan kayo matadwa dito balay, tapno adda ti para labami. Ay, uwan, sir. Kaya't milaunay. Kat pagyamanan mi dayta. Ngam, mabalin ka di ano awan ti eskwela mi. Kat agyan kami ijabalay ni Apong Edna. Ngamin, baketen, sir. Kasapulan na mo ti katulungan na. Nang runa iji bangkag na. Wen nga agpayso, sir. Hangam sana bale. Ta itirabi iti Domingo. Adda kamin diti balayo. Kan aglaba kamin iti tunggal parbangon. Sakbay nga income agiskwela. Kat no sumangpot kamin iti malam. Agdalos kamin, sir. Saan aparikot dayta? O sige, umanugotak iti kunayo. Takaasimot ni Nana Edna no awan ti katulungan na.
Oh, ato iti kwartayo, Dina, Felina. Ikang kayo iti gatang iti badoy, oh. Ay, Ha? Manong Rudy, nagadumat tanday ta? Ikan kayo nga rod iti gatang iti badoy, oh. Ta iso lang nga iso ti badoy, oh. Makaumakit kitain. Anya? Oh, awatin nyo na. Teng kay gumatang iti kayatyo agatangan. Ay, adamat tan inted ni Sir Walter a kwartami. Ti allowance mi, umdas day jayan. Kan maysa, awan anyaman na nga iso ti bado mi, manong. Takanayon mi mat alabaan. Amuyo, Dina, Felina. Imbilang kayon kas kakabsat ko. Tagmay may saklakit nga rod nga anak da papakan mama. Kan nadaanak iti kabukbukodan a negosyo. Iso ano anya ti itid ko kada kayo. Awatan nyo, ha? Gundawayan nyo, tawan pa'y asawak. Naddan to na asawak. Amang ano kontroladon to, ti maitid ko kada kayo. Ha? Tanyang iti amuyo. Amang ano makasawak iti naimot. Di maimutan kayo. Pilyam an naimbag ti asawaam manong Rudy. Jay saan nga imot? Wan nga rod. Pilyam dyan na saya at ti ugali na, manong. Ala, wanan. Awatin nyo nga rodan dito yung kwartang itid ko kada kayo. Tayong kay gumatang iti arwatin nyo. Wen apong, nagsingpat ni Manong Rudy. Ti anak da Sir Walter. Kat gaputa inikan da kami iti kwartami, iso nga inggatangan da kan iti masapsapol mo, apong. Asukar, asin, mantika, gatas, kanda dumapay. Ay na, apok. Nukasta nga ada kwartayo, idulin nyo lang ngayon. Saan da kapakadanagan? Taadalat taamot maapapit ko kadagiti mulak. Kat iso tilaklakok, iso nga adalat taamot kanag. Italaang daytoy, apong. Kan panagyaman mi matan kada kayo, ah? Ngamin, nasayaat kayo kada kami kan ni Felina. Pudno dayta, apong. Kat umayda kayo lata sa rungkaran, no kasta nga awan ti klase mi. Kasanon di trabaho yo, ijibalay da dun Walter. Kabailan mi, apong. Awan ti pagdanagan nyo. Taki nasarita min ida. Kat makaawat damat, no kasta nga umay kami ditoy. Ay, nagasat dagiti dadakkelyo ta nasisingpet kayong anak da. Nga masayang, ta saan da kayo nga impatag. No pay kasta, saan kayo kumaagumurgura kadakwada, apaw. Tadumteng to ti kanito nga agkikita kayo matlaan. No awan da, awan kayo humat ditirabaw ti daga. Apong, Agturay lata kumakata kayo, ti kinasaya at tiyo. Saan anasaya at ti agimbula iti sakit tinakam, kadagiti tattao anang paspasakit kada kayo. Wan, apong. Maawatan mi. Kas kanyaan tiyo Helen. Inkay lata sa rungkaran ida, apok. Pakitaan nyo lata ida, iti nasayaan. wen, apong. Lisa, kabarbaro day tabag mo ah. Asino tinangtad iti day ta? Da Felina kandina, nanang. Anya, Kastoy ti kayat ko habang. inikanda ka da Felina. Kandina, iti kasta abag. Wan nanang. Kunada, sayaan ta kano ti agiskwela. Taigatangan dakto pa iti sandal ko. Anya, Naimbag pa'y da di na kan Felina. Taikandak iti napinta sa gamit ko. Ngamda kayo kat saan? Mapispisang ang tibag ko. Ngam saan daklat tangay gatangan. hoy, di ka man tumultulad kada di na kan Felina nga agraraman. Sanak nga agraraman, nanang. Tatalagamot ang napisang ang jibag ko. Ngamin, idi pa'y laang agdak iti elementarya abag ko dayjay. Anya, Nasaya at matgayam da di na kan Felina. Ngam kanayon nyo ida-idi nga ungtan. Naimbag at pimanaw dan dito'y balay. Tano saan? Saan ako maanakabag iti napintas? O niya, kumusta ti panagatalyo adwa? Nasaya at mat, sir. Saan kami matapaudi iti klase mi?
Say-saya aton mi at talaga ti ag-eskwela, sir. Una, kasta ti rumbang nga ramiden nyo. Dina, Felina, holiday ita. Saan ka di? Awan sarak yo. Awan manong. Papa, awisak idang agpasyar. Kaya't ko ti agaliwaksay. Mapan kami jemol. O sige laeng iho. Wanya, umanugot kayo? Adda pa'y aramiden mi, manong. Agdalos kami pa'y. Aglampaso kami pa'y. Kan aglaba kami iti kortina. Kalpasan na, sarungkaran mi ni Apong Edna. Anyamatan. Itakla nga agawis ngam didak pa'y pagustuhan. Ala, pat ganyan ni Manong yu Rudy. Ngam na Rudy, Di mo baybayan ida. Wan papa. Ala, ingka agpalasan. Tarumwar tayon. Manong Rudy, mabalin ka di adu magas tayo pa iji simbaan? Takayat ko ti agkararag ijay. Ay katwan na. Dumagas tayo. Sakbay amapan tayo jemol. Agyaman kami kan ka, ama sa dilangit. Gaputa na dungo ka kada kami a pinarswam. Nadungo ka kada kami kanidina. Kan impaay mo kada kami da Manong Rudy. Sir Walter kan Ma'am Vicky. Agramanan ni Apong Edna. Taisuda tinakariknaan mi iti pamatag ti may sa pamilya. Agyaman kami unay, ama sa dilangit. Ngamin, naimbag ka unay. Kat dananang kantatang mi, sapay la kumata na saya at lata ti kasasaad da. Agraman pamilyada. Uray ni Auntie Helen, kanti pamilyana. Sapay la kumata si katimang tartarabay latta kadakwada. Tulungan da kami kuma. Tapno tinasaya at nga aramid ti ingkam aramidan. Daytoy tikid dawan mi, itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Amoyo. Nasaya at lawan na iti Diyos kada kayo. Nang runa, no nasaya at ipanagpuspuso tayo. Manong, Dagitikid daw yu iti apo. Amok apat ganna. Ngamin, nasisingpat kayo. Ket kastati kayat ti apo. Nangag mo gayam ti kararag mi, manong. At daklang dito'y malikodan nyo. Ket nagkararagak met. Asapay la kuma. Tasaan kayo apo mampanaw iti balay. Ngamin, imbilang kayo nakakapsat ko. Imbilang kayo nga adding ko. Manong, Mala, rumwar tayo dito simbahan. Intayo jemol. Kaya't ko tiyag pagnapag na ijay. Wan manong. Gumatang tayo ti sapatos yo. Tapno saan nga iso lang nga iso ti sapatos yo. ngam, manong. Saan kayo nga kadkad pa'y? Ala, rumwar tayo dito simbahan. Ket intayo ni jemol. Amo ti Diyos ti mapaspasamak iti tunggal maysa. Awan ti mailimod kan kuana. Kat no naupay ka, kan nasaktan ka. Bendaan na ti sugat mo, kat paragsakan na ka. Gapo ta iso, kat nadungo kadagiti anak na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.